Još jednom pozdrav dragi gledalci, dobrodošli u novi video. U ovom videu gledat ćete izgradnju krova, odnosno krovne konstrukcije. Da napomenemo odmah da ovaj krov nije kao kod ostalih klasičnih kuća. Ovdje krovni elementi dolaze već spremljeni i oni se tako montiraju na licu mesta. Inače, krovna konstrukcija se radi od rešetkastih krovnih nosača. Krov se oblože daskom od 20 mm, preko koje se postavlja paropropusna folija. Ovdje možete vidjeti kako izgleda krovna konstrukcija iznutra, odnosno rešetkasti elementi krova. Ovdje vidimo kako majstori podaščavaju krov daskom od 20 mm. Poslije toga se stavlja folija, a preko folije ide vertikalna i horizontalna lepa na kojoj se postavlja i sam cep. Ova folija se koristi u sistemu kosih krovova kao hidroizolacija. Sa jedne strane je vodonepropusna i ne dozvoljava prodor vode ispod krova, a sa druge strane obezbeđuje da para izlazi van krova. I ona je obavezna u sistemu gdje se koristi mineralna vuna kao termoizolacija. Evo i par reći o samom cepu. Znači, cep birate u dogovoru sa izvođačima. Svaka promjena i vrsta cepa utiče na konačnu cenu. Ja sam izabrao domaćeg proizvođača Continental Lux Leskovac. To bi bilo to, dragi gledalci, što se tiče montaže krova i krovnih elemenata u ovom trećem delu. U nastavku treba da vidimo još izradu streha, fasade, montažu prozora i onda prelazimo na naš rad, ono što ne spada u silu fazu.
pozdrav i svako dobro, vidimo se.